Asa naman yung mga estudyante? Uy, first day of class. Good morning, sir. Ay, Kuan sir ba kanang nabatay klase ron? naagyod ganiya pagay ko nagulat. Asa man imong kauban? Di ba tulo mo ka buok? Abi na kog kuan tulo ra day may kabuk sir. Abi na kog daghan mi sir kay excited ta ko mi eskwela ron sir ba. Excited ka mo na yung bata, mo na yung estudyante. Ganang excited man ka, sige daw. Excited ko sir ba kay kuan man gud kanang naana pug koy makatunan ba nya. Lesson learned pod. Siguro sir, dire sa imong mga estudyante, murag daghag dalaga dire sir no. Ikaw ba? Isa ng dalaga kay dagang ta tunanan dire pila ni ka kuan ni. Ali dapat mahuman na to ning sayo ron. Asa naman imong mga classmate oy? Actually tulo ra gyud mo ka buok sa karon pa. Duha mo ka lalaki, isa ka babae. Naday babae sir? Nay babae, isa ra ka buok kuan. Since temporary pa ni ato ang klasihanan dire. Pagtagtag sa dire kuha nang haloblock tulo ka buok lingkodan ninyo. Tulo kabuk sir asam ni Dira. yato bang sir ana? Ay atras gamay. Ana. Mo lang sa nay temporaring bangko nato ron kay wa pay budget. Uy, ganun mag-short plan naman ka mo. Eskwela ka o mo. Kuan ka mo. Pwede mag-short run kay may pulis man ron. Sir, good morning sir. Sorry na Good morning, sir. Sige, lingkodin ninyo. Mo ni lingkuranan, sir? Mo temporary la hollow block lang sa atong lingkodan ron. Sige na, hinloy lang na dira na. Kay ang ato ang room girenovate pa. Ano sir? So good morning guys sa tanan no. Ako si Juanito Dio Campo. Proudly dignified from the land of Mindanao, usa ko kasarian nga lalaki. And then nakapuyo ko sa Sitio Malupo connected ng Largos Bitaog. And then 24 years old ko. I am your subject, math subject. So actually round ko pwede ko matulog science, math, Filipino, English, kabayan, hikasi, mape, badminton, basketball, any kind of sport are included. Introduce imong Ay, di ko muna, sir. Sila lang, sir. sige, magsagot ta si mga introduce yourself sa pangalan nimo. By the way, classmate. Tindog. Good morning, sir. Good morning, classmate. My name is Gilbert Iting from Bitaog. And I want to be a doctor someday. I want to be a doctor someday. So, unsay kuan nimo? Motto in life. Motto in life, Kasabihan. ang taong hindi marunong katong ka Jose Rizal bitaw sir? Ang taong hindi marunong lumingon Sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Abi na to, ang taong hindi lumingon sa gikalibangan. Share lang. Sige. Pwede na ko sir? Sige. Ay, edad nimo? By the way, I'm 18 years old. 18 years old. Okay. Bumoton na ka na? Sige, unsa na gi-heart? Wala sir. Sige. So karon ikaw na po. Ako pa sir. Yes sir. Ay, ako na ko si Juan sir, Jimmy Ayok from Bitaog, Agusan del Norte. Edad 15. Sige, unsay kasabihan sa kinabuhi? Wala mo sabihan sir. Sige, lingkod. Muna to, sir. Sige, so Excuse me, good morning, sir. Pwede ba mo apasok pa enroll, sir? Mudawat pa ka, sir? grade 11 ka? Pwede pa mo apas, sir? Kay layo-layo pa ba akong ibiyahe, sir? Taga Cagayan de Oro ko, sir. Okay. So, gibay pabaliw sa kuan be. Bangko. Gentleman man ka. Dire classmate oh. Salamat. Isa po dito. Magwa na lang po isa diha. Tingkagel. Sige. Kuya ni, sininto. Sige. Padayon ikaw na po. Lingkod ra ko, sir. Kay kapoy Tindog lang, sir. tindog lang. Sige lang, sir. Tindog kay kaya makita ka sa mong classmate. Okay, let me introduce myself. I'm Gracia Santos from Masbate. Masbate to, sir. Masbate itong lugar na mo, sir. Then, I'm 14 years old, sir. Anak ra, sir. Okay. Ikaw, miss? Liyaw lang ko. My name is Ashley, taga Cagayan de Oro. I'm 18 years old. Okay, so since Ashley, Yes, sir. Gracia, sir. Gracia, Jamie. Jamie. Give heart. Okay. So,
So before ta mag-proceed sa tuwang topic ron, kinahanglan mag-energize sa kalay. Kisay mo lead diri og gamay lang nga exercise para kumbaga kung sa Tagalog pa mabuhayan yung umaga natin. Ako, sir. Siya daw sir, oh. Si, Ano si Santos, Miss Masbate? Santos? Si Miss Santos. Santos? Sige. Di basta-basta no, Santos. Sige. Manindog ta? Na. Palihog og kwan diri. Kasi gusto, sir. Red? Meron sinta. Basta kay mga exercise ya mga Ulo makapata. abaga na lang, sir. Wala makawala sa ato ang mga katulgon. Sige, cooperate lang mo mga Ulo abaga, sir. Mahal ang gasolina. Ayun na, Ayun ayun na, bawal na. Sige ka. Sige, ikaw na bahala diya. Ulo abaga. Sige. Ito ka ba? Sige na, kay ang oras 1, 2, 3, go. Ulo abaga. Hawak. Ay, ayun na, sir. Wala ba? Para na, sir. Pagkuan na ba? Unsa ni? Tagay, Sige. pag nang masigla. Shaky. 1, 2, 3, go. Ulo abaga. Hawak dapi-dapi. Hotel. Tarong nga, dili man. Nila. Ulo, ugli, ug ana. Sige, tarong nga. Ulo abaga ni largo. Sige, Ulo tarong nga ba? glog dito, sir. Tarong nga. Abaga. 1, 2, 3, Okay, go. mag plus point ka. Pag plus 10 points ko sa masyarong. 1, 2, 3, go. Ulo abaga. Pwede Lagi, Liog, ulo, lagi. liog, lagi. Napay dunggan pa, napay dunggan, no? Sige. 1, 2, 3, go. Ulo og liog. Abaga, og dalungan hawak. pa gani, oh. Ana ba? Ulo, ug liog, abaga, ug hawak, tuhod, sige. ug Anak man to. Minus Ba? ka. Ako naman sir. Ikaw na lang gibarni. Meeting na lang, be. Sabalo. Sige, everybody, please. Sige. 1, 2, 3, go. Ulo, og liog, abaga, og hawak. Oh. Tama sa Di ba sila mo, kwan, sir? Tama ka Di sila mo, kwan, sir. Jimmy, sir, oh. 1, 2, 3, go. Ulo, og liog, abaga, og hawak. Tuhod, og tiil, tuhod, og tiil, tiil, og tuhod. Hawak, og abaga, liog, og ulo. Iya man sa Diyos. Okay, sige, sitan. Nakoy, pila to, sir? 5 points? 5 plus 5. Oh, plus 5, yes. 5 yeah. Yan kami sir sayaw. Wala. Ala, ako may nag-lead. Ugma, kinsay mag-lead ugma. Plus, Jimmy. dapat tarungon. Ay, ako lead uma. Sige. Plus points ka gibat, plus 5. Okay, so karon magsugod ta sa tuang subject nga math. Kay math man gyud ko na kuan. Okay, Matt. Kana! Sir, bright kay ko na. Math. Oh. Ako, sir. So, Dapat na ko. kinsay familiarize diri sa Barra de Cabra. Bara de Cabra, multiplication table na, sir. Part. Yes. Multiplication ni Oh. siya. Nabilaw ni siya sa surrounding the plane. Kabalo gyud ana, kabalo gyud ana. Kailang. This study have 5 treatments. Okay? 5 treatment. 5 treatments and 3 times will be 20%. Wow. Kana, imo pa lang ning ikuan, hunahon murag maglibog na ka. Contain the spread of COVID-19. So, Sir. Ayun pa sir. Apil sa Unsay mat connection? ang COVID-19. Unsay connection Unsay di ba? connection, sir? Mamay 99 dili. Oh. Ang atong gisgotan rin number. Oh, Okay. 20 delegates is overcome passed by COVID-19. Research design the study will employ complete 100% of Tibungko, Davao City. Kumbaga, sir, i-times na siya, sir, sa 5 times 5 equals 25. Di, kaysa, no. Takar ka gibar. Katakar. Takar. ka ba, ha? 19 gani no. Sige. COVID-19. Ikaw, Gibart. Okay. Sagad ra kang patakaron na. 100, ay magkwanta, mag-minus ta. Minus. Minus Okay. ata. 100 minus 9 minus 10 minus 5 pa yun. Okay? May 100 minus 9 minus 10 minus 5. Okay. Kaunto, sir, kana 100 minus 9 minus 10 minus 5 is minus 9 minus 10 minus 5 100 kuan 124. Minus gani. Ang 100 nahimo ng 124. So mali na siya. So ikaw, Jimmy B. Gani, simple lang. 500 minus 409 minus 50 centavos. Ihatag yung answer, Jimmy. Sige sir, kwanta to sir? 500 minus 409 500 minus 409 minus 50 centavos. plus 50 centavos. Minus. Minus. Ba? Ay, minus Kasabot ba? 50 centavos. 90.50 centavos, sir. Very good, very good. Very Baka na good. to, sir. Yes. Give a Sunoy clap. Usaon, sir? Sige. Ano sir manok? 1, 2, 3. Ano? Sige. Sige. 1, 2, 3.
Okay. So, ikaw Grace. Mo ni imong pangutana guys sa diri ko sa kuhan. Okay. 1 million minus half million minus 100,000. Yeah, ikaw daw. Sir, excuse me, sir. Kaya murag sakit akong tiyan, sir. Kadali lang yun. Mubalik lang ko na yun. Asa man ka? Ham ka. Basta mubalik ako. Bago pagi ka na sulod, balik na. Okay, asa man to si Ashley? Sige, padayon ta. Okay, no, nakuha ni mong kuhan Grace. 1 million minus half million minus 100,000. Sir. Sir, kabalo ko anak, sir. Ay. 1 million minus half million minus 100,000. So, sir, ako sang matik-matikon, sir. 400,000, sir. Okay, thank you, no? Si Yes, sir. Ashley, wala man nakakuhan kay asa ka to ni Ado. So, sa inyo ha, si Gilbert Rayod ang wala ka answer. So, Yay. palakpakan na to. Sir, mubawi lang ko karong sunod, sir. Ha? Mubawi lang ko karong sunod. Kay kabalo ko nalibog ra ko kay kuan dugay ko kay dugay ang enrollment ba pero karon kay naa na bawi ra ko sunod. Sir. Sige. So, mo proceed na ta sa ato ang lesson to. Pero na ko'y hangyo karong sunod, sir. Saman? Ug na kay mga pangutana kanang lisod-lisod da, sir. Ayan ang mga simple. Mali, makika nga sa'yo, Daro. Okay, proceed ta sa lesson to, no? Okay. Dili na to makita ang level, rating, description, color, appearance, o data to be gathered. Okay? Sir, sir. Yes. Yes. Dili na to makita. Dili. Kuha siya. Ang atong lesson 1, bara di cabra. Bara di kabra. Oo. Ang atong lesson 2, halong matematika. Halong matematika. Okay? Ano, sir? Halong matematika. Multiplication table ba? Multiplication lang gyapon ni siya. Multiplication table na. Okay, kung nag-minus ta ganina, karon mag-plus na punta. Mag-plus ka na. Easier ka na, sir. Di na yun Mag-plus kumamali. ka. Di na kumamali, ana. Mag-plus na punta. Okay, diri baliktad ta no. Diri na punta mag-una sa babae. Babae, sige. Okay. So, ani 30 plus 30 plus 30 plus 30. 30 plus 30, sir. 30 plus 30, 30. 120, sir. Okay, correct. So, kay Jimmy na punta. Palakpakan na to si Grace. Tagaan na to, Armicat Club. Sama, sir. Sana. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Good. Okay, Jimmy. Sir, sir. Sige, sir. Yes. Sige na po, sir. Okay. 39 plus 39 plus 39 plus 39. 39, sir. 39 plus 39 plus 39 plus 39. 156, sir. Good, very good. Sige, palakpakan na to. So, paano? Si Kay, kinsa yata Grace, ganing plakpak, si sir. Grace tama, si Jimmy tama. So, tagaan na to si Jimmy og Karate Club. Sama, sir. Ati clap. Sana. 1, 2, 3, ha! Sige. 1, 2, 3, ha! Okay. Dire. Divert. Dire. Bata po, sir. Ano ni ang para sa imo, ha? 1 plus 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 1. Okay? 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Kapila ito gibalik ang 1, sir? Kay naglibog ko ba? Ikapulo na ko to gibalik. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ika 10 times. 10 times. Oh, 1 plus 1, 1 plus 1. Ug kapulo to gibalik ang kuan, sir, 1 plus 1. Kuan, sir, 1,111. Ha? 1,111? Sagad, naman ka, uy. Taka, bang ka. Kalayo. Tama, manggod. Taka, kung muna, bawi niya. Sus. Papunta na. Di ba, sir, 1,111 ang answer, sir? Kalayo, ras. Tinuod, uy. Pataka na. Kalayo nga. Dool noon. Mali na po kay Gibran. Mali. Pero tinagyo sayo na. Siyang. Naabot naman kag 1,000. Nasuol kayo, sir. Okay, anyone? Sir. Ako, sir, ako, sir, ako, sir. Isa. Ako lagi ako, sir. Ako, sir. Sir. Kinsay mag-answer Ako, sa... sir, ako, sir. Wait lang, ako, sir. Sir, ako. Ako, Kinsay man yun? Ako, sir. Ako alam mo, Ah, sir. sige, Jimmy. Ako, sir, ba? Ako, sir. Si next na ka. Kinsay maka-answer ka itong pangutana kong Gibart? Ako simple ato, sir. Easy kayo, sir. Ano, sir, no? Plus 1, 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 plus 1. Kapulo to, sir, no? Gabalik mo. 10, sir. Very good! Imo, Chris, pilang tayo mag-answer na to? 10 yapon, sir, eh. Okay, Siyang good. nga to, eh. 10 ra Hindog Gibart. ka. Naabot na Ikaw, kag bro. 1,000. Okay. 1,000. Tagaan na. This is ata, sir. Tagaan na to og boxing club si Jimmy. Boxing club? Ano ba, sir? 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Sige. Sir. Si Jimmy ra gyud og si Kwan. Bawi lang ko sunod, sir. Bawi lang ko sunod. Jimmy Gawas na ni, sir. Gracia. This is na. Jimmy Gracia na may 20 points ka ron. Ah, lupig mo Ako, sir, bawi lang ko sunod, sir. Bawi lang. Sige, Bawi lang. manindog ta? Ano namin, sir? Manindog ta?
So, Oh, naano si Kwan? Anak ko. asa ka gigan manguli na ta? Ugma na lang, balik na lang. Tago ay naka 100 points bitanan. Agoy. Naman ko ilakaw good niya. Tagaan may tig 50 points. Ang Gitagari ka giban. Pepper kami tayo mga Bisaya. Sige na. Pataka ra. Sige na. Hindi na ko sir. For your assignment ha. Okay. Tomorrow, since wala ko ugma, mga malate guro ko ugma, mag-study mo kay pag abot ako mag-oral ta. Oral pa. Ay kana ganahan kay Kwan. Okay, studyhin ni give heart ning kuan. Multiplication table. Og Imuha Jimmy kaning subdivision board. Ay, kasimpura sir. Yes. Ang imuha Grace kani ang subtractional. Ang imuha Ashley kanang kuan multifunctional. Usa ni sir? Research instrument. Yes, kana mo na Unsa siya. ni sir data to be gathered. Yawa ni sir oy. I-studyhin na ninyo kay mag-oral ko pa. Sige, dismiss. Dismiss na, dismiss. Unsay mo? Go sir. Okay. Ano ko ka points?